Ka Bangladesh kadai pen ai kijing yada ka babyang pura baha yakin niam rikpaj Hindu ha Bangladesh bat kiwe di kikin hunyam kani kadai ka kerwa balapha da kiha sarkar jong katanat kampari na India. Hadin balami kijing yakan ad hari Bangladesh minin kasi ka arhan ri tarik unai wing. Halor kijing syakam uwai na unong yalam niam bapau jong niam ba Hindu uchin moi Krishna Das Brahmachari baru kijing syak penyap jong uwai na unong yasayaan jong kari Bangladesh. Kajing mi kajing yak lumar kadai na kadau kajing syak kentaj ban a jamin yaw ne unong yalam niam ba Hindu ubrama cari. Kalami kajing kena bau ne unong yalam semla buram satian ni kan snap ya kalama jong kari Bangladesh. Kani kajing yakan ad kepala yalam hadu ban poi syau pun jong kajing yam ha ka bau unong yasayaan Usaiful Aslam Alif ula syak penyap bat kajing syak penyap ka jong unong yasayaan kala penbitar hilap ya kipaj ba kibala penrem ya ka kenhun jong unong yalam niam ba Hindu ha Bangladesh. Aya thu ru bau Brahmachari ula syakem ha kasingin kong kat bau dangwan nada haka ban lecha sitakong. Kajing syakem kajong u kala penkindit ya barak kawai ke pertai kam tam ya kiru ngai Hindu kibadan satelat jong kani ke pertai. Kihat sorkan India kibadi kami ya ketenat kampari kila penpau ya kajing sukia mensim halor kajing syakem jong uni uling do niam Hindu kalap hak dah kani ke kerwa baka dahaka kan pentikna ya kajing syong suk syong sngan jong kajat benriu rikpaj ha Bangladesh bat syusyuru kalau ong baki kenhun rikpaj ha Bangladesh kila mat ya kajing saja ke bakrau ha ke baki laju syak pendik na kepor syakapor kani kajing syak pendik kejongki kalau kum kajing syak thang ya kiying kisem kejongki kajing syak lute kajing syak penpra ya kejaka maneblai kejongki na kepor syakapor kini ki kenhun rikpaj kila jumat ya kum kini kajing katanat kampari kalau ong baki jing kenok kibami na kari Bangladesh kidai kibom dondong rim hae ruem penban kiwan ra penban ya kajing super para mensim hapring kajing ya ha baro arli kiri.